pokret bismo mogli iskoristiti za natjecanje. Stvarno nam se sviđate, ali ne želimo da se naši pokreti izvode na zatvorenom mjestu, na nekoj stazi gdje se ljudi natječu. Dobro, u redu je. Mi poštujemo vašu odluku i nećemo više insistirati na tome. Stvarno. Ja se ne slažem. Zašto im ne bismo mogli pokazati ono što mi znamo? I nije li naš slogan uživati i dijeliti? Dobro, podijelimo s njima ono što znamo. Ne, ako ne želite, nećemo to koristiti na natjecanju. Ali zašto ne? Ovo je sloboda na kotačima, nije li? Meni ne smeta. Ostali? Meni okej. Onda ćemo vas naučiti vatrenu zmiju. Ali sumnjam da ćete izvesti na natjecanju, to je poprilično težak pokret. Ali mogu pokušati, ja ću ti pomoći. Ja ću ti pomoći. Dobro? Jako je važno da su koljena dovoljno savijena. Okej, svojim stopalom? Da, samo pazi da su dovoljno savijena. Dobro, u početku može biti teško, ali ja ću taj pokret danas savladati. Ja najbolje poznajem Lunu. Kad ti ona nešto zacrta, nema te sile koje bi je zaustavila. Ali polako. Predlažem vam da prvo popijete vode. Slažem se. I ja. Idemo! Pardon, Luna. Što je? Luna, da te nešto pitam. Da, reci. Radi se o Simonu. Zanima me li solo? Misliš da li ima curu? Da, to. Ne, nemam. Dobro, ima. Svoju gitaru. Ne, ali sad ozbiljno, neko od krvi i mesa? Ne, nema, zašto? Jer mi se sviđa. Molim? Da. Misliš li da mogu imati šanse kod njega? Simon zrači nekom posebnom energijom. Ne vjerujem da nema curu. Da, Simon je jako poseban. On je najbolji prijatelj. I više od toga. Ne, više od toga ne. Samo to, da. Poseban je. A što ti misliš, imam li šanse kod njega? Da, moguće. Dobro, ne brini se, ja ću to sama ispitati, budi mirna. Malo vode? Da, puno vode. Hvala. Idem dati svima. Vode? Da, hvala. Jesi dobro? Da. Znaš, oduševljavate me. Ma nisi još vidio ništa. Simon, voliš li ti muziku? Da, obožavam je. Muzika je... Sve. Sad sam se sjetio nečeg kad sam bio jako mali. Mama mi je govorila da imam metronom u srcu. Stvarno? Da, znaš što je to? To je uređaj koji određuje pravilan ritam. 1, 2, 3, 4, 1, 2. A ja ga imam u srcu. Znam jedno mjesto gdje rade najbolje smutije. I tamo svira super DJ. Želiš li da odemo? To bi bilo Guba. Da. Guba? A, čula sam taj izraz, ali ne znam što znači. Guba znači da je nešto dobro. Da je nešto mrak. A, odlično. Znači, želiš ići? Da, baš fora. Svakako čekaj da pitam Lunu i... Dobro, da. Možeš ići s kim želiš, da. Dobro, društvo, odmor je gotov, idemo rolat. Luna? Luna, što je? Jesi dobro? Što? Jesi dobro? Da, oprosti, samo sam razmišljala o natjecanju i svemu, a i ti znaš da sam malo smušena. Idemo! Idemo. Što onda, idemo? Idemo. Ajde.